Imana ishimwe cyane bene data, turashima Imana ikomeje kuturinda no kutugirira neza. Reka tuganire ijambo ry'Imana bene data, tuza gusanga mu gitabo cya Daniyeli isura 3 umurongo wa 17 kugeza ku murongo wa 18. Haravuga ngo niba ari byo Imana yacu dukorera ibasha kudukiza mu itanura ry'umuriro ugurumana, kandi izadukiza ukuboko kwawe Nyagasani. Ariko naho itadukiza Nyagasani, umenye ko tutari bukorere imana zawe habe no kuramya icyo gishushanyo cy'izahabu wakoze. Amen. Nongeye kandi kubiyegereza bene data tubana mu ijambo ry'Imana, bene data dusangiye urugendo rugana Isiyoni, bene data dufatikanyije inzira igana mu ijuru. Nongeye kubiyegereza kugira ngo tuganire ijambo ry'Imana, nongeye kubiyegereza kugira ngo dusangire ijambo ry'Imana muri uyu mwanya mutoya. Umutwe w'ijambo uravuga ngo ukorera Imana gute? Rero bene data, iyo dukorera Imana dusabwe kumaramaza, iyo dukorera Imana dusabwe kuva inyuma, iyo dukorera Imana dusabwe kumasha, iyo dukorera Imana dusabwe kuva inyuma. Imana ishimwe. Dusabwe kwitanga twebwe ubwacu, tukitanga ubutizigama. Imana ishimwe cyane. Ariyo mpamvu aba bagabo batatu, Daniyeli n'abagenzi biwe, bemeye kwitanga, bitanga batizigama. Bari bazi iteka ryose iyo umuntu yapingaga umwami se cyangwa iyo umuntu atakoraga icyo umwami yavuze, icyakurikiragaho niki? Icyakurikiragaho ni ugupfa. Ibyo bari babizi, ariko kuko bari baramaze kwitanga batizigama, babwira umwami Nebukadinezari wari waramaze kurema igishushanyo, arategeka abantu kuza baramya igishushanyo ciwe no gusenga imana ziwe. Kandi aba bagabo bari bafite imana bemeraga, aba bagabo b'Abayuda bari bafite imana bemeraga, imana itari ibigirwamana, kandi iyo mana bari barayitangiye, bayitangira ubutizigama. Bituma rero bavuga ngo ntabwo twagira gute, ntabwo twaramya kino gishushanyo, kandi ntabwo twasenga imana zawe, nubwo turi bunyage, nubwo tutari mu gihugu cyacu, nubwo turi mu bihe bigoye, nubwo turi mu buhake, cyangwa se turi mu mategeko y'umwami. Ibyo ntabwo twabikora, kuko kera twamaze kwitanga rimwe na risa. Ari nayo mpamvu Paulo yakomeje kwinginga Abaroma babwira ngo nuko bene data, ngo ndabinginga mwitange ho ibitambo, mubi bitambo bizima byera bishimwa n'Imana. Nukuvuga ngo twitange kandi igitambo iyo kimaze gutangwa kigenda rimwe na risa, ubutagaruka kigatwikwa, kigatambwa ku gicaniro. Ari nako umukristo agomba kumera. Iyo twamaze kwemera Kristo, tugomba kwitanga rimwe na risa, tudafite kandi gusubira inyuma. Uko niko gukorera Imana gukwiye. Gukorera Imana gukwiye ni ukwitanga rimwe na risa, ukavuga ngo naremeye kuba umukristo, singifite gusubira inyuma. Nemeye gukorera Imana, nta yindi mana nzokorera. Nemeye kubaha Imana, nta zindi mana nzubaha zitari Imana. Nemera zitari Imana, nemera ari we Yesu Kristo, cyangwa se Imana yaremye isi n'ijuru. Uko niko gukorera Imana konyine gukwiye. Ari nayo mpamvu bano bagabo Meshake na Abedenego na Saduraka bemeye gutabwa mu rwobo rw'intare. Baravuga ngo nubwo iyo mana itadukiza. Mwumvaga abagabo, mwumva abagabo bamaze kwidetermina, mwumva abagabo bavuye inyuma, batari abagabo bagipima, batari abagabo bagipima kugenda, batari abagabo bakigeza, batari abagabo bagishidikanya uwo bakurikiye. Baravuga ngo nubwo Nyagasani, bamubwira beruye, baramubwira ati Nyagasani, nubwo iyo mana itadukiza, ntabwo dufite kuramya ibigirwamana byawe. Ukerura ngiki icisha abantu. Umuntu akagusaba ko wasenga ikigirwamana ciwe, ukareka imana yawe, ukamubwira ngo rindira ngo nzabitekerezaho, ngo nzoreba.
bigatuma akomeza kuguhatira kugira gute kuramya ibigirwamana byiwe, akomeza kuguhatira kureka Imana. Kubera iki? Yumvise yuko hauna ujasiri, ariko iyo wamusubije ufite ujasiri azamenya yuko uyu muntu yavuye inyuma, uyu muntu yaramashije, uyu muntu yaritanze. Ngiki ikirimbo y'abantu. Imana ishimwe cyane, kutagira ujasiri wo guhakana, kutagira ujasiri wo kuva inyuma, kutagira ubutwari bwo kwemeza neza Satani kuko wavuye inyuma. Iyo utamwemeje nawe azakomeza akakubwira amajanja, kandi uko akubwira amajanja buri munsi ugasanga wagize gute, wamuramije. Kandi nyuma yo kumuramya ibikika bikaba birabaye, gupfa mu isi y'umwuka ukaba umaze gura gute, ukaba umaze gupfa. Ariko aba bagabo barahamije, baravuga ngo twebwe. Ari nayo mpamvu rero indumwa z'Imana cyangwa se abanafunzi ba Yesu Kristo bemeye gupfa urupfu rubabaje, kuko bari baramaze gusinya. Baravuga ngo twebwe twaritanze, bituma bitanga ubutizigama kugeza ubwo bahaza amagara yabo, bemera no gupfa mugabo, ahubwo no gupfa barapfa. Simoni Petero wakomokaga i Betsaida yemera kubambwa ku musaraba nka Kristo, ariko acuriswe kwanga kugira gute, kwanga gusubira inyuma, kwanga kureka umurimo yahamagariwe n'Imana. Andereya nawe niwe wundi wabambwe, abambwa nka Yesu Kristo. Filipo nawe niwe wundi abambwa nka Yesu Kristo. Imana itubabarire, abagabo bari baramenye Imana. Yakobo mukuru nawe yemeye kwicwa ate mu ijosi, ariko aravuga ngo ngomba kuvuga ukuri. Ubwo yabwiraga Herode tibyamurwa neza, biza kumuviramo kugira gute, gutemwa ijosi. Yemera gutemwa ijosi. Bartolomayo nawe yemeye kwicwa, abazwe uruhu, bamukuraho uruhu. Bamaze kumukuraho uruhu bategereza uko yipfisha. Haca iminsi itatu y'uburibwe, iminsi itatu yo guteseka. Ariko muri iyo minsi yose yo guteseka tiyemeye kureka Imana ye. Nawe mwene data wunumva, iyo minsi umaze muteseka, iyo minsi umaze mubabaye, na Stefano yayimaze, yabazwe uruhu yarukuweho, ariko aremera, akikana kicubaha Uwiteka Imana. Imana ishimwe. Nawe emera, nushaka uzageze ku munota wa nyuma, uzagire gute, uzapfe wemeye Imana. Cyo kimwe yona gutabara, kuko n'Imana izi gutabara abayo. Matayo we nawe yemera gupfa acumiswe inkota, ndetse atewe n'amacumu. Bamucumise inkota, bamutera amacumu, ariko ibyo byose arabyihanganira. Suko atarazi yuko amacumu yica, suko atarazi yuko aryana, ariko kuko yarazi kusubira inyuma ariko kuryana kuruta, yemera gutegwa amacumu. Nawe mwene data wunumva, emera kubabara cyane, emera kubabazwa n'ibihe, ariko ntusubira inyuma, kuko nusubira inyuma niho hari uburibwe kuruta gukomeza urugendo. Imana ishimwe cyane. Mbabwira inkuru za Tomaso. Imana ishimwe cyane. Tomaso nawe yagize gute, yarishwe. Tomaso uyu niwe wakomboye Yuda Iskariyote ubwo yari amaze kugambanira Yesu. Imana ishimwe. Uyu nawe yarishwe, ariko nawe yemera kwicwa n'amacumu. Kubera ki? Kwanga kwihakana Yesu, kwanga kureka umurimo w'Imana. Ariko aravuga ngo ngomba kwicwa n'amacumu, ariko ngakomeza ngakorera Imana. Imana itubabarire cyane. Tadeo nawe, uyu Tadeo yaramaze guhunga, yafashwe yarkwahunga umujyi wa Zefesiya, arafatwa. Amare gufatwa, aha ni Buyuda, arafatwa, amare gufatwa, arishwa. Nawe yarishwe, ariko yanze kugira gute, yanze kureka Imana. Imana ishimwe cyane. Yakobo mutoya nawe
nawe arishwa. Ubwo bamusanze i Yerusalemu ariko abwiriza ubutumwa bwiza, bamucisha mu idirisha baramuterera hasi arapfa. Ariko yanga kugira gute? Yanga kureka gukorera Imana. Ni ukuvuga ngo bakoreye Imana kugeza bitabye Imana, kugeza ku munota wa nyuma. Simoni Zaroti nawe yemeye gupfa, apfiriye muri Afurika bamutemye. Imana ishimwe, yemeye gutemwa ijosi. Zaroti yemeye gutemwa ijosi. Imana ishimwe. Uriyo kuvuga ngo asubire inyuma, aravuga ngo ngomba gukorera Imana ku mugabane wa Afurika, kugeza ubwo bamufashe bamutema ijosi. Arabyemera arapfa. Imana ishimwe. Ntabwo ari Tadewo, Toma ntabwo ari watsimbuye Yuda. Uwatsimbuye Yuda ni Matiyasi. Matiyasi nawe yemeye gupfa apfira umurimo w'Imana. Ese wewe urapfa kuremera gupfa upfira umurimo w'Imana? Kuremera kuzigama umurimo w'Imana? Kuremera kuzigama iby'agaciro? Kuremera kuzigama ibyo Yesu Kristo yagushizemo? Kuremera kuzigama ibyo wizera? Cyangwa kurabipfisha ubusa kubera uburibwe bw'igihe gito, kubera ibyo urarikiye, kubera ibyo ureba, kubera ibyo urimo, kubera ubutayu? Kuremera ugareka iby'agakiza? Imana itubabarire cyane. Imana itubabarire cyane. Uyu Matiyasi watsimbuye Yuda, uyu nawe yagize gute? Yatewe amabuye. Yemeye gutebwa amabuye ku bwa Yesu Kristo. Yemeye gupfa urupfu rubi. Yatewe amabuye amaze kuremba, bamwishyiraho niko kugira gute? Niko kumuca umutwe. Amaze kuremba. Ibaze, amaze kuremba ntiyaretse Kristo. Amaze kuremba ntiyibagiwe iby'agaciro yahawe. Amaze kuremba yakomeje gutumbira Imana. Nawe nubwo wumuremba, nawe nubwo wogera mu mwijima w'icuraburindi, nawe nubwo wogera mu gihe kigoye, nawe nubwo woremba bimeze gute, reka kurekura iby'agaciro. Reka kurekura iby'agaciro. Reka kurekura iby'agaciro. Yuda Iskariyoti yari kuyibya agaciro ku byo yaragambiriye, ku byo yari kwareba imbere. Ngiyaka ishano, ngiri ishano rimaze abakristo. Kubera icyo tugambirira, kubera icyo twifuza, kubera ibyo tugokera, bigatuma turekura iby'agaciro. Natwe rero bene data, mureke dukorera Imana mu buryo bwose bukwiye. Dukorera Imana twitange ubutizigama.